Baik bina menekat alaki anbi usif Yesus ay malakit pules usiin kanan na tuin infekit sona hetanu an in aan na nete kanal YouTube GKI uab meto aaneno i inakan at fetola neonakafsin 1 Timotius nakanim ela boy samhit talante ela bonubam ha ay malakit at onen amo isneno hay pules hokanam an bitabu i hay mihin homlilu ho haifin sin henem hentut hai kai am fe kai nek baun usi henati hay fetola neusin henati sin an maspit an bele kanan sin moet neno amin ay malakit yustake ela boy samhit ale penatua le an mepu nok alekot sinapeni kanaf tola kuni nua nisnis sin le an makoe neola siketi knino manuina babenu manekat alaki ale kanan nakaf intenap in molok ma in moet nenok mesen fani heta niutop lein nanaksin ama Ki Hajar Dewantoro antek niklabit na ingarso sum tulodo mes an bimonit neno hitkiso an mu inakaf lein taos moet kaneki faheta alekot nakaf humaflei an fani fatus tuna niotop leina naksin sin molok kanam nonofa nok sin taos moet pabeno manekat alaki mafefa ne Paulus an fainek ne Timotius matos tlanisin henati an fetola ni ole nakaf lenanawa in meputut hais nok makoet maniki malinat am one niusin henati sinan maspet an bimiputut hais ni ole kanan toslani am sion banisin miki ale kanan moet alekot kalau himitef mok nakaf lein monin kantua nono mikain sin naikam tek am leut neusin leka fiat moni tabua at bipahapinan hit palut tuaf lenanakit leko at bihit umananan at biklej at bimonit halat mamonit ontop kalau nakaf nomolok alekot an feheta alekot na nelof nanono hitmunik neo alekot tamsa amin nekam niken hem like subscribe maambatin nuan inyoy ambiansin at onen amo isteno hemnen milali ho aan am tunta ku kay mikos manak nino henat hemes mo emituin sa lehom lumimani henat yanete hay molok hay tenap hay tos moet hokan nama pules an bihosonaf abal balat amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.